Ia o te fifia fo io folofa fa taro fa tu le livanga o le afia fisa mo I lau mai moanga ina ua valu minute wa te daily to life fa e le tautua fa au pea ale Blue TV a bese fo io le tatou proklabe fa ai o le nei fo I vai aso Tautai A'E manuia faiva matiute ia o lo fita itunga ia isi o tatou watunu pele o fea lava le atunu o lo e tautua o lo e sa ili malo ia ma faatuna paulia ai a wa foi tulaga I faiva ia a fai o le tala lelei a fai o ngā luenga fa le malo tautuaina o le ainga ia po wa tala ngafa fo I le ngaku o le ala vale suatanga o le vaatele o fea ngai ma oe fa talo vatu asia tele ne vanga o le fiafi o folofa ma o faatulima ia ma fa malo atu malo a fua ai la o mau le nei a fiafi o le aso freire ia ma do le nei fo itulangi ia wa e pe o fai atu leanga o tatou porokalame o le ua global lo no winga makamaka mai le isala e lua makamaka mai ai paleskinga makamaka mai le Amerika mataman e ese fo ila tatou fai tau aso wa la aso tofi a Amerika la towia o yo lea ia la wi o le fiso la o le tolo ai mai ale sua fo Yesu tatou te ala tasi ai le maunga yolo e fia lava tau to ko sira mai ngo o so mai lava o se so winga esere nei le o langa fa sara lau na so mai le lima le tae fai por kalame le tae ia fai tau tua masani le community le fo o to e fa si fo mai ia e fa mai a le por kalame le Tautai A'E e le tau tua fa wa lau Blue TV o a mai o ile nei aso pa le tua fo yo aso for rai le ai e fa ingoa ko akele o aso le tupu e o e tatou Samoa fa mai o aso nei o aso o le tupu na le winga o le naso o le natala e le ngata e pe isi e pe fu ie fai ungo vai aso I Samoa ia o le aso foi le fiu ngai fa finge maka mai ki fa kari mai o erka ma ua matua fa vai lima le leila ufangu ioi ma e tusi lima solo I tutonu o farpiriaki e pia ioi ti nana e fa alongo atu pe o le vevela ioi o le kofe le vevela o lau fangu malulu tasi ia alai te tau mo fa ia ina ia tele au tala ina ia toe mawaisis kasi mawafua o atu langa o fe ngai ma oe ia e pule harka malo makua ia ianga skaili paule mea sili mari me taua ia maua le sao nga le mu talo fatu ai I le vaenga o le afiafi ia mana ia nei vaenga no o savale tua ia ue le ia so atoa ia matou ia o te rone io na umalo le matou proklame le tae au ia au fanga ko loi mangele ia e te talalo ia se tasi o fa moe fo I mole au fai pisi nisi Samoa restaurant tonu la vai o le tonu le nei o ni usila mau kilani ki lola le me mali so le no matou atu fa pea una matou I au kilani ai mar kala skeke nga sawa maka u kia le si a le fai pisi nisi nga sawa mai Christchurch so le kala vuga lele mai ana na fa alongo mai le fa sala longa le vai aso le nei amatanga le vai aso lele mai loe sa e fia utu vai masa ili ai fo se te mila le nei proklame I tatou malo fa aloangia o le a wa I mai ai lunga le tatou proklame ia tamali I fo fai pisi nisi ia o longa fo e la tau te mar committee fa foi o le vaenga lea le ngai tau mo ele ke fa fonga mai ngi o kilangi e amaka sia ka ko wa mio I le aso mua o uni ia e famna tuino fu a tono ni usele o ma fuanga o ka ngoi ka o men o yai io mai ana na ula tulese matu fontanga le tars fu marelua to e sa o mai nei ta penal tato por kalame ia ai olo o solonga le le matou ia te roi New Zealand o lesi a e lua la tato malo se taimi muri mai rungo le proklame uma na fa tala noa ia ila tau ta mali foi o le tu metangi o le fa foi no le fo fuanga le mo so se fai pisinisi restaurant no New Zealand po okilan ba foi le noa e faatala doa le fionga le minister o ngā luenga te tele io ia langa le ko kere isi o merka malo lai o Australia fo mai isi o malo lai o Samoa fo mai isi o malo lai kai le tina ale la o faia e se o mako makenga e de o de ko ngor official ko Blue TV io se taimi foi la ia ona ma fa soale ia le fionga le minister ia le tofa ia olo le fionga ia fo le fionga ia fruti fiti va ai
ia ilunga o le tātou porokalame o le Tautai A'e. Rongo winga mo mia la le whaapupunga o lau koko Samoa ia po o lau kofe matua whaamalosi. Wa o le mana ia nei mata upu o no a whea le tātou porokalame. Tātou atu mua e nei nisi o tātou o tonga ai whata lofa tuai i whioi o le tala lelei au whaingaruega te tofia le tua ia mo tau whare tua ia o vai aku ngō share mai whaipoiponga isi a o mo ia no tara no verso de ia o ai o vai atu la share mai isi a tau whaipoiponga kele o mo ia o tau ioi e irisi au kausonga ngā leva ngā maku whiola mai ele i mo se ko o ruar ka malo sole nga o ka malo vai e kasira masinga ai ko ko kenge ese avatu ita malo in matu ainga i va pia va yanga le o au ki lo foi o fa mo yanga benefit nga ruwe ia fa penare fa ngore so ifuanga o folofa ma fa talo fatu ia te auto uma wo ma banga mai ila tau fie le report kalambe o le Tautai A'e fa malo atu share, like and love le tātou proklame ele nei vanga o le fiafi. Tātou watu inisi o tātou tala oto o te fia ama tātou ele tala lena maua mai nei le sue ngā siampini a onga maua lulunga. Ia e si o tātou o tunu i Samoa ele lakapi. Maka ukia whainga le au malosi maribotu tele zala whai le kolisi o Amoa. Io ele lātou tā alonga. Mata ina ia male au St. Joseph College i uta i Alafua po lotopa ile malaya le o nga sangato Yosefo ia tele tala a ave le data alonga ia tau oto atu dai nisi fo video sa ila tau sa tapua ia au ia elua onga maulunga ia matulanga fo isa ia ai ole mela ua a maka ile fia ai fa hai o ile fa no wanginga mai ai loi lunga markau ai nga fale leiloa i tua ia io o le pasi ale ai avasia mako pasi mai mo kere sala fa ina ua mai a ele ta alonga ua manu malo le kolisi o Amoa io ai ese fulu male valu ele se fulu male fitu se fulu male valu ele se fulu male fitu ta si la vale ai so lai male au Amoa por kolisi o Amoa mai mo tele sala fa po fa saleanga ia male siampini o le nei tausanga Senior Boys ia ele songa siampini talonga la kapi ale whanau ua manga ia la le malo Amoa ai whaalia i loa mare malo vale io talo sia fo o ke kakalo ele o sta maititia onga le anga ele video lea le tau te sila mai ai after i le na pueina le video o le ua whae ele pasi ai ava ma ua ale wa kau ai fua marpasi. Tatou vai tatou ia yo le nei lava e fai nei tu ai nganga. O le fai lava vai le la kole o le ai vale al pasifo lava. Ia ai pakaku ai lo mare ala e tongi mai o ele o lo posta mai titia onga po ai lava. Paule me o lai kongi ku kongo lo toale onga sanga to Yosefo. Fa vitai nga luenga malo malo ko sila ku ka mo ema se le solo ngai malo. E tau mawhai sa ili le au lai kia u kau ai afua le pasi. E le ngatala o le pasi. A le nga kau ai ai mali ta avale le yuni lakapi, po le lakapi Samoa. A matua ta e yalu mo tio anto le ta avale la towi. Ia, mafua mai i le talia o le manu o le whaia inga po le malolo. Se o le hala ai ko kongo Samoa le mele. Tau sisi le mai le akor ven lea. Ia o matua le anga whaia ki o akala tau o tofu ile alai tutonu. Ala e tusi mai ai le Samoan rugby a talo fai. O risi o na ia u tangata na ufso ta ia tunei la vai la manto fo lai Samoa le tatou team fo ile ale Bluwave. Ia fa pe mai sole e o i ka vale leo wa tau ai fo. Ia ai e ia inisi fa tala fa mai o le fie le lo fali matula. Ia se so fu ngale nge yo ka longa o le meale o leva a ele kali ya lo le malo ele asi se ke kai e kere ka se au ka alo e ke ka lo fali io e te wana ye se va nga fo ile lo so fu nga e fa singa u complain ma e tu ia ai wo ma fu na le na fi fetu lo tale io na tato tu le ni so va nga tato le malo longa le nga ile tonto e tupu e to nga tu langa fa pe tono le tato tu no o Samoa ele tonto e tupu
ai a fa pe o lea e mai lunga le melea o le ko e mo lo vale ma le mita ia na tau ai fu le o le pasi le ngai me to tino isi le ngai mata vale na la kapingi ka vale mangi pasi ia o le vata si le nei vai ai isi si vai nga ta ua te tau ona to e fa mapu e ma fa malo si ai Samoa o te tau ona fa malo si tu langa le o fo ma yo ma fa io a kongo le akele fo ile taimi fa alu ta alonga ai le roa ka alu ai wa te tau na matua ava tuloni fo ma isia ki ai ma fo tamaiti io ma le fa atupula ia tele o le tu ai nga mionga fa bea o lo tu lai mai le matanga va tu fa fonga le tu tau ai tu ile matangata ma afia tu ai manisi e o le la e ele o lipotia mai fa pe wa afia ia malili ia fo ka ko wa o nga mai upolu io e malili o kere ia o nga morulunga sa fa inga upolu wa o nga ai ata to malili ua uma fo i taimi matau sanga sa dominate i lava ya o nga lava nei ia wai le alo la utala o aso ia ale a vele io St Joseph a vele St Joseph ia fa ko a ku ia singa ia o nga a kolisi se va ngalo vai taimi pesenga fo i taimi na alu i lunga le matu fo i first 15 o lo vai io pa wala kai mi ku so kere ka alo ai nga nga sala sap mai lo ku ma fesia ura ko ya e pa wala nga me sa faya la na ya fu e ila lo nickname ngai ko kon man tua o nga mai o king put ai o ko fa manga ko ile arka malo mo le linga nga ai le awa sa ka wa da malo a o faile yung ya vai sala ka fa rongo la fa makala le wori o ka vika a le ka alo le anga ia le awa sa ka wa ma pen mai sa ka wa sa ka alo vai sala pen nak ma vai sala lu ka alo vanga sa a fa matala na ka mai ia ka kala le mo le yo nga sala kakala ro mar puto mano ai ai vai makua e ki o ka vai makua ko mai joli pe ore pako ore mai la popo o to nga mela na le no fayat ele o to e mau ka mai ki ngei ko inga ka alo nga a malo fia malolo fa tamali it's not the end of the world io a eika fa kala ka malo a Sir Edmund Hillary io anga lua e mo nga foi lele a mo walu nga lele o Mount Everest alua e mo le au sau po ku ila fo mai one day I'll come back ko ya fa afiku vai fa afiku lele o le longa fiku nga la ko ka malo konka lo ka malo mar kum mo ia le na ai le fa kasi lo fa pela ia le ia nga ele fa ko ila lo ka mixa va ile ia marili ia o le fo ila ka pia ka mai kioro mo congratulations a mo college malo lava ia ai le manu ulu fia to fa wa mo to fo o le tau va ia tu le o tamai tai o sa fata college oi so le kilo la lo fia le ai la se me peng fiki me suinga nang sui estui me yo kolisi ai la se me Tasi la me le peng fiki o ka longa ia o le wa man tor swinga le fe na fai o fa kolisi o ma ia o ngai tua wa na o pe no junior high sa ia nga o a pia la va di taulanga manai a o nga tu taulanga e kolisi a Tasi le swinga nga fa college uma ai la singa pengi fiki mai o le melia o le ai la le wa sa wa lo lunga o nga ia ma tu langa fa pena o aso ia a masi mai se mo wala sina va no fu ile tate alu ai ka ke alu ai au malanga o mai pia o ka so le e ka la ile hu e lo e ma ko ngu sa pa ki o fe le mai le au fidi io a sa we fi we fa ke le kai me mo e ko ya ma lo la vale no sa ile dei fa nga o le fefi o vai ngala na nei tatua update to le ia tu la fefi la tatua malolonga la fa so tatua fa tanonga tatua malolonga fo i mai loa o le fa filo i mo le fionga ia sala matua lo wano ioe o ia o le tai fono o le committee la le tatou Samoa business expose ia ele kata foi lea he's a custom broker
o ia fo yo se fai business tūlanga o uta wha momolia mai lungai valele tūlanga fo le air freight ma le ano no yo le tautua ia se fa atala no le mata upu leana a fua matangi ai ia se fa mo fai business tūtono le nei tunu ia ma so mai ma tatou fa tatanonga ma le fionga le minista o ngā luenga tele se tatou tunu Samoa pe mai tatou malolo. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaruenga. Whaapea le ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatino ina i tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Taila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera olu atasi valuru o 5 olu atasi valuru o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Ngā le tautua o le PacificEzy le masina atoa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o saunia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu i whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i mai aso te tasi. O lo whanga solo pele whapitoa na o le 5 tala e tongi e lafo i le tupe whaonga i le PacificEzy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer lafo i o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varsalau o tasi onono mo se la e lata atu i oi pe asiasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. PacificEzy o la paanga mo tupe whamomori i Samoa. Tebro batile ua lua se furu bala 5 minuto te nei le July 5 le tautua whaua wala Blue TV ma sot proklame o le Tautai A'E ma le manuia whaivoro tātou te nua pero whai atu e fo i mai lo whanga solo tātou whaatanoanga te whiwhi whailo atu o le uma whaatasi li tātou ofisa nei ma le fionga i a sala po le fionga i le Sauwhitalai sala ko me lau wano o ia o le whaaululunga o le tātou au nanga ua whaingoina o Lasi Air Group. Ia, e ia ilalo le tūlanga o le au nanga o le whatoanga, ia air freight manisi lavo vaenga. Ia, ai o le a maua lava leva no e sau noa i le fionga, ia sala, e tusai o le whalau te leina o lana tautua me se fo o nanga manisi o le maenga o mafuai, ma whatatanoanga. A o se whai bisinisi o se tamali i wailonga fo i lana tautua, ia i New Zealand nei, me se fo se o tātou tono i Samoa. Whataro whadu i lau songa lek. Whaapea umale au le lei o meo whaau lunga o kampangi.
ai mai se la o le ai o me ange o popo se I fai ala utala ia fatalo fa mo atu lo fionga sala no program Ia, whawheroa I atu, whatalo wha atu, lau tō wha siata, pa ai malai. Ia, whawheroa I atu fwoi le malu tato atu nuu o lo tawha e whia I nei I New Zealand. Ia, whapea fwoi le ke lope, ai mesi tato o lo au Maui Samoa. Ia, whawheroa I atu fwoi I ie o lo ua mai a fwoi ngaluenga. Ia, palau tawhau sa tawhau nei. Ia, tue whatalo wha atu a siata mo nei avanoa. fia lava o mo le ia va no tate a la no fesila fa ia o lisi va henga pito sili na ta ua ia te so se kai mi au ke sa ua mai Samoa e fa solo mai loa ile custom foi le immigration ma va ngana o ke kilo mai kausu e mai oi io ta tilo mai lava po fele te Eyo, au vai mele te ro te mi pe na lo sa wa fa tonu lo o vai nga ya me ko la ile si tu lang tonu le malai va lele ai o mai lo so ngale ni fo ya so pisi a mi se fo yo le o na ngolo ia Ia, vi ile tu o mai al nei aso. e Mata full weekend. Ia, mo foi nei ava noe e tate tatal noa. Ia, ai, vi ile le li o mai a ia fufuanga le aso. Ia, me se anang le la tai. Esa ai a fio tu. Ima fai sau tala. Ia, le soe mea, le fatua o loa. O le tangata tonu lawa ngoi a King Boot. ia E o awa yaso lai pese. e Ia, wai sao whaalongo fo ia me se King Boots la le. So, whawhetai o malama saoa. ia Tu ur falling tangata. No ia King Boots. vai vai ela wa mo mer ka ma no king ele o king fai popo iyo ala ngora o inana ma fu ai le lo ngol na po fe ai sala ile au a pesenga ai vai fa sang ngar ka pingi king ya o sa vali mai ro foi au sa vali mai la ma ka kala ma ngolo se vai ya mo sa uni foi e tu o fe ala me ya ele le ma me fa o ila isi kai mi a over foi le sa sau wale sau dunga polo ele le mai pu Ai, e te tamo e mai lunga le te leo sau mangi vai. Le ai, E te tala le put. Ai. ia ala fo tu uma vai tu na wa ku uma vai e mo mai ia pa tai la wa mo wale nei va no lo fionga sala ai tatele yo ile vaenga fo isa tato ya ile nei ya so mane fa mo nga o le tina ino pisinisi tono samo e me fai na e sau no e fa mal malama a tili lau tautua malo o nanga o afo i vaenga o lo afia i lau oe pisinisi o lo fa nga solo nei New Zealand nei Whaftai, asiata, ia. E whaingo fia lava o le Larsia Group, o le sio tamai businessi fo ia me involve ai me tau customs brokerage, MPI regulation, customs regulation, air freight, mai foi le lalo le sea freight. Ia e tele foi la nai ai ngai ai le tau no mai tato me famoli. Ia o le company la le Larsia Group. O se company em whaina au auna mo le malu le tunu, ai me se foi e o lo mana o mia fia malama. Taimi sa o ngalue i le New Zealand Customs sa o mawhai ona o a siasia tuma ma le stala ia me o freight forwarders tato tangata Pasifika. E taua lava me o tau regulation, health standards, ia line matula fono nei New Zealand le tau te au mawai nei. Ia ele ngata ilea, ia o mawhai foi ona whaavanoina foi lalo i fo le Larsia Group, o lo ia i le umbrella o le whatoanga Samoa. Ia la e ngā lui whātasi ma lau whai whatoanga i Samoa. Le sa ma whai ona a mai mo mole tato tangatalo ma taamu i tausanga o tea. E se lau los furu tangatalo. Ia na ma whai foi lana a mai ma lau pele. Ia ma taamu tonga lea leo tau ni o taamu Samoa. Ia ma taamu New Guinea lea, sorry, taamu New Guinea leo taamu Samoa. A ole taamu tonga leo tau le taamu savai. Ia manisi lava foi o loe e a mai nei wai tele o tatau tangata Samoa. E whai businessi. E foi mo e o loo ia ile me o tamai lea mai me o tamai pusa koko wha moli mai nei. So if so soania tua i lea o nanga mo e o loo mana o mia. Ia o wai a oi i whale tele. Ia o le lunga le fia ma le fia. Ia mai foi e tiau. Ia e uma tala le ngafa. Toe tala le pipito le ngafa. Ia. e uma e ka la fu ku se uma e pa u ai wa
Ma lo fa vetai. O le maua o ele ulua I tangata fai pisinisi sa mo ma fai ona au mai le tu ai nga capacity te lele nei fa nga ina mai le air freight. Wa ole vaenga le matitala no ai ma fa so ai ma le fionga ya sala. Ele ole sau mai lalo de kako fu ile sau ma va ai mai o fere sir kalo ai o mai ngi wa tele atu talo uma pala. Ia ana I lo talo lai le ale air freight tamba fu ile le lea mea ngei ma wā ngei tonu le. I se whalu te renga vanga le. Sa o lei, o se mem sa mato ngalu e fui whaatasi ma le tatum ta ngalu nga le I Samoa, le Ministry of Agriculture and Fishery. Tato ngalu e whaatasi fui, taimi fui o roi se selenga. Ia, o tele le mea mata, ia o le se whaitoa I whafo. Lea la na e lo se manatu. Ia, o le a tamwhai atu e au mai tato talo. Ia wai mo I lava, o le la va foi le malu le tunu. Tau mawhai talo aisa. Talo frozen ia e 2 kilo lau talo. Ia ai e tala ifo. A sakam whalifo. E uma ifo e tasi ale pito talo e susu. A susu la. Ia e den whaina e toe alu toe whaafo le tamai talo na I le dairy pole inkia pole fiti. Ia tau mawha susu alau talo malau ele. So o ma tatala no lo ni sim nai whaiwhatoanga I Samoa. Ile na amata me loisa wa mo tele. E nei whaiwhatoanga mai nei yafu. Ia tu tā foe. Ia lea lai ma ngā lue fo I manai whaiwhatoanga I Aingaratai. E whaasolo solo lava. Ai paule mea sa o tamawhai ai. Ia tu ua tuale tupe I le whaiwhatoanga. Ma mailanga talo, malanta amu. Ia alu ia, o le rua I lena whai asiata e lua afe tolu se lau kilo na mai lunga valele. Ia o lesi whaiwhatoanga le ngā alu I fo I le waa, ngasau le waa usu, fuan talo, alu waa mue. Ena mola na tolu afe mon tupu tāla. Ia o lesi e lua afe mon tupu. So, wale o toe whaia la e tātou le mea leo le amai au mea mata. Se kaulia. Sei ave o I mako piko mu. Nga kaulia lo. Kwa mo kupi. Tasi le masina, lua le masina, tolu le masina, umaifo. Yo o mea le so, ia la ele I mo le tupe. So, o mea la na sa tiutilo ai foi I le au maina o le tato air freight. E foi ia paanga o visit company nei New Zealand. E le fresh direct mai si banga tele. Na mana fa tau ia te au. Ai no musu awai watu lo ia lato. If ta mufi to si ilunga lato margin to ta si ilunga ia umaifo. Ia wale fia fa kau se sil kalu. Ia. Ma lo fa tai. Ia mana tu o le wa tau sila mai moa ile au nanga le tamali. Ai tatele yola le vangola fa fasili o ai le o fela le tau no mai tatu talo ma tulanga o le tatu air freight na. O ai le fai paanga nei ia te roa ma lau fionga. Tusa o e sa o lava mai Samoa. Ia su e se business I Samoa. Faina alu latu sa o iai. Te mine ia o le fiongi a tole a fo. Larry le o ie o ngā le Tasi Market. Tasi Market foi. Ia o se la pos business I foi walau I loa nei au kilani. So e sa o ala le talo. Tu sa o ai le ma Larry malana au whainga luenga. Yeah, latu sa o lo distribution. So a circular flow lo le me. Sa o mai Samoa, mo Samoa, ia a wafo le malau te le Samoa. Alo mo tu per whaiwhatoa. Alo whaftai. Ta o mai la I le vaenga lea wa le ngata I lau business. Awa e nau fo I ma le sunga I le whawhenga I ngai Reverend to le fo. Ina ia whai se awala e atia e maamata I se sootanga fo I o whai business I tonu au te ronei. A me sa au kilani. E so ange le ngata fo I le grow and connect. E wha au laola I le pisingisi ar kangaka. Ma wai so tanga te tele whengarenga lea ai. Ina ia tiri tele ai tanga te mawhai o na whaatau lava ma ia tātou lava olo. Whaftai asiata, ia pea na e ni tae au. Sa mata tala noa ma le whaiwhi au. I le whawhianga ngai a tole foha. E tele lava au whai pisinisi ni New Zealand. Ai e tele fo I le au vanga lea o le au under the radar. O lo o mana au mia se soswani. O lo mana o mia se distribution. O lo mana o mia se recognition.
Le sila mena matatala no ilo male sungia tole fo. E sili lava ona faise tato au kilani Samoa business expose. Ole expose la na e wala aulia umaloa ia mo whaipisinisi nei i New Zealand, but Samoan owned. Lela sa tato tatala noa nga lela. Ia mawhailonga connect and grow to esele upula network. Awal network. E umale network ma network kaya nga oi. Ai e connect and grow. E taipelo wifi. Ale lele wifi. Ele leifo e ona e alulunga lau Facebook. Ale pitola au le ole connect and grow. I le platform lo i ma ua mal tole a fo. E ma fai ona fa lau tele. Fai ona mal malama fo i isi o lo mana o mia. Most fa ta inga numeracy, literacy. Sa ise te mali ino ia sofa ia liki mtaafa. O ia na te fa fo ina ia le numeracy. Mea le lungali isa atu foi e mana o mia fo le so swani. Mea tau understanding more invoicing, job proposals me fa pena. Ia le la sa tala tuaianga leila. Ole whainga foi la le ele se mea la a whaia ia uma. Mali. You know, wa tele isi kurupu ma isi asosi sa whai I la tausanga e tele. Yeah, but e se ale mandates. O tele o I don't discredit them. Ai o te mana o ia whaile me lea, lea la Samoa ma le support. Endorsement mai le tato trade commissioner. Whionga ia apete. Ia ma le tato consula. Whionga ia awhemata. Lea la e whaale tu I. Fia ma endorse mai tato malos tai I New Zealand. Yeah, a wafo nei po kalame. Lea la o tala no whapea o le tato expose launch on the 1st of June. So momo yuni. So momo yuni. E line fo ia mal tato fua. So alu umame lua te me tasi. But for this po kalame ono le tele fo iwa wala au mai tele o e o lo fia mamalama. It's not a charity organization. Ele se mea fo iso intupe tole fo ma unei. Ai o se mea whaina whalau tele. Connect and grow. That's the concept. Connect and grow and facilitate. Ia wai ale, if we don't know, ia dem whaina matof so soani atu I sa awaianga leila. Siata. Malo fa tai e ila se sia so ai fa mai na tava no ai se sia so e toe au fangai ma to e se va no wala nga ko kele le o meri mai ma ko meni mai la to mai live le sa fa e wala to le ma hotel o nisi fa to ala to lo proclame le tai ya ai wa ya ila to wa fu nga le tai mi le ai se sia so to le ta mai to fa ye se si fe lo inga a o le yo I le aso le fa ye lo fa linga ila to wala am final restara ma il proclame Sa o lea siata. Pena talano atu angale la. O le aso sfulu tolo me. Le ua whaamani e le taimi I le awha se fulu. I ofo ia I le mauta Samoa. O ma foi ona whaile booking ma o approve mai foi le consula. Whapea foi le trade commissioner. Ia wa foi se sila asanga o le pokalame. Ai e wala aulia pea o loo mana o mia se malmalama. Wala au mai pea foi ia asiata. Ia. Po a lava nisi ai inga. O lesa o loa sa e lunga fo I longa live ma longa le Facebook. Ia I fui manisi po kalame Tasi Market, le fatoanga Samoa lo ia I fui advertisements. Le I fui emaili ma se numero, e fai fui na fafso ta e mai au, po le sunga le fafenga inga ia tole a fo. Ia fapea fui asiata. Ia. Malo fa tai tele sala. Fa tai fo ile avano le o mo fai ona le nganga fo na no we se e fiu mai. E fa pula o le avano le sa no ile fiu nga sala. O se avano le mo el fai pisinisi a e loa o ia le si fai pisinisi ke de fia ngalu fa tasi avano ia fa pe o la malau si lo pisinisi ia tali ala va o ia le faina a e mo na itanga tau tau mo fai ina ia maua ia fa tupu pisinisi mo fa tele si la fia la pisinisi mo tu fa pena o ne MC la so suma le tolu le o le masina o me ile mo tala fo samo ia le o fa ilo atu le fionga ya sala ia fa tai ia sau no fai ulu ngore ta fa tala no le fia wa fa fo ma wala tu uta fa ma vai Fa tai siata ia to e mole atu fa tai e o lo fa nga ina pea le au nga Larsia group ia fa pe foi le fa tonga Samoa ia fa malo atu fo ita to fa to anga Samoa o se taimi lo mana o le la malanga tu Samoa to ta pena le sita to air freight talo mal ta amu ia mana I fang se fo ia wa fo le tato Mother's Day
ia ai uile e moa lava no lunga tato Tautai A'E. E moa nisi whamtalanga e tele. Ia mo taimi nei, ia toe whatai atu, ia ma toe manuia le fiafi, ia whamunia pē le tua oe asiata, whapea e o loo mai moa mai Samoa. Ia me se foi nei New Zealand, ia tato e flong mai foi atili asiata ingu sta la mo. Whaptai tele lau whionga sala, lau whionga le sa'afitalai. Ia, po o le whaurulunga fo e la unanga le LRC group. Ia, ma le whaatoanga. Ia, ngata fo i leo ngā luenga so whatasi ma le Tasi Market. Ia, a wātulanga o air freight. O le e uma lo le tātou marolonga. Fo i mai, whawhila ila whionga minister o le uto ai tau nuu fo le tātou officer. A tonu e a fia fo i saunoanga le whionga minister. Ava no fa pene. Ia fai fo na e wātulanga fo i le export authority tonu sio tātou. Tino ai mo nefiafi. Ia, ta wha mawa ia, wha mtai tele molo te mirunga le tā prokalami. Tai king boots. Piso tai pea. Ta tatu marolonga. A foi mai. Fa filo ila vionga le minister o ngā luenga. O le I ele o ikai. Ele nefiafi. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O le whiriwhiri leo le o nanga i te whia whaonga ina. E pei o whātaunga. Prepaid. Pili o le vai, pili o le moli. E mwhawhona u tuai le ta avale le ngata fo lea. Tūlanga tau I tau mafa. Ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau. E mwhai foi ona okai. Tau o le whausia ino whale. Mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga i te manau ia. Ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo I aile nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whawauta e te whia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala. E o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out. E wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whatu mua o wha maunga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Mo lo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau. O le awhiti se wha ailoilo I lo ainga I Samoa. E alai se whi autustusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jebro wajile ua joe se fulu ba le tolu minute ona talo le tula e lima le te bia matou ya te ronei o te fie failo a jole ua mawole ma ya hava no ba le fioga le minister o ngā luenga te tele tono le tātou te roo ya ale to fa po le fioga fo ia olo a foa for the TV vai I lunga o le Tautai A'E ma le Blue TV le neivanga o le afiafi ia sautia baia ia pe Paulu ngia mai ranga o le ua malu le afiafi a matou foi ia me se o lo lanto I le ea ma lo lanto I le vasa o lo le fu mai mo lo va tau mai ngatai lau fioga le minister lunga o proclame le afiafi ia fa malo fa me lo wa ka fa alo fa le
malo soi fo manuia o talenga matua le ala taua sata ia fatalo fat fo ile pulenga ka ko a Bluwave TV ni au kila nei ia o se avanoa fa aulo fo ile fatalo fatu ile e le mawalunga o le mafua faalepa o se tatu tunu o yon tūlanga whalupea e so se ta fole nei a lalanga o le ropo la ko inga kaunga le uka o le ko TV ngai e se sila lo laki wo o mai ma lo se fu manuia ma lo fo ka wa ka e fe mga luenga ngai yaso Yeah, ale Universal, usa Universal Studio. Yeah, wa faisi umi fo ile I mawani avando. Ai ya tia. E sidi ava ngoa ia o le soso tuli lango le upule fai o ka ele ala taua. E tau le afo ia ta ua mene o sum. Ai o avanoa nei soso tuli ma ava tuli ma le ava fata. Ia ai fa tai o le ua pale mai fo ifa. Ba tiwa au lo lo sa ya matou au kila dine. Ya. E ya ngisi o le fa be mai fo ile le ngai malanga mai le tina. Fa ko fo yo. Na ale le ya wala mai. Le fo sore o ka fo ie e lango le fainga malu. So le se fo ile le fai kama fa piko fo ile le pe ya ka vai mai va ya o le wa mai solo le malanga mai le fionga le minista ina na lau le tina matulanga mo le mai e ai yo ka ke ro ya le lo fa fisilia tu le au au te fainga malanga la fionga le minista ya fa ai pa fonga mai mo ta tu tu ya malu fa tai ya okay lo le mako malanga fa kasi mai ya male au so fo ile la fo iku le ta ko ku nga ya ko malo ia e ku ai le avango fa pe mai fia posia ka ia o ke aka ia I foi dele e o for ngia wouding ke wo so ku le si suinga ma fika wi I o le ma ke breakfast ma si wo fo I manukau ia foi por ma ka yo wak e fa pe nga wingo I mea siata e wi lavo o fainga porkik ia ele avese ai mafukanga ia e fa pe nga la ngai au nga umai ku al malo mali ku ngai e le kulanga o fai ka ko malo ia o de fa ko o me ngafi o sa o le fonkanga ma le malo nga udu sa fai Brisbane ia o le fontanga nga o le fonkanga sa ma ko fongo e ma le Miskal Civil Aviation nga udu ia wo ke ilo ula kuai ia wo ye ma Miskal airline ia ma le staff ako o le ma ko fonkanga ai ole winga kongo ma le au ole la ko menga manga o mau ki fongo ia ole fia manga ole fai pa anga foi fa pisingisi foi va mo meu valele ia malai valele ma Samoa ia la o manku aku ele kali por kali masangi lava e kau nga la ko kalsanga inga ia se service agreement ia ma se fainga pa anga ma Samoa e kawala kula le official le foreign affairs le official le fionga le kamai kai pania ia o ngai roi le la ko kalsanga pe kalfenga ai pe ai ai ia wa ia e manga ia foi wa sa fa longo po le kongo ale me manko foi na u e mamao e se Samoa mali ai sa fa longo o le ale mafu anga o nga u e fia fai pa anga Samoa e mea kau valele mea wapenga ia u whalongolongo kunga o study foi le vaenga kilo le anga ilungo le ngu melo kulisi le pasenge o le kulisi Samoa ia mangkua foi la me ia muri ia whainga pisingisi ia mea kau valele ia o mafuanga ngai la u kilo ko foi la le lako freighter le va foi le nga o cargo se ave ia o le foi la pe o la ko kalsanga e fia kau va I le vale o kilangi Samoa e pe fa mai foi pe fai venga la ko so ku konga nga mea kau u ka foi le o loa me va penga ia va ku ia ala mo la ko kalsanga se I kilo malo Samoa pe e kalfengai ia ke wa ia e pe ia le mele I o ka ko la o mele wo fai timing I le is ka ko vale ora full dia la o vale le ko mo le wa fo ko pe ma wa Samoa I me ka o mle vale
Malo whaafitai mana ia sia tala Samoa ia walanga o le fresh al tatou informations le. Langa le whatato ai tau no mai le fionga na minister sa o le na mai atai Brisbane au se talia. Ia i le whilo inga fo i ma minister o la fu ia tunu o waso o tanga. Vala la tai au wala ma fai o na ngā lulu e tunu ua lua. Ta o tu mua i o le tatou malai va lele po lau ilisi vaenga o lau matanga luenga le Airport Authority. O ani tā penanga. E le o toi nama le laina o lea e sau ni mai le fono tanga tele. Tasi lea tupe tele, whaolioli, whaanganga e ono maua. A o le fesili, o iai ni tātou tā penanga le lei, ese mai mea sa iai mua. Ia mani suinga va aia fo o le tātou malai va lele au wā lea loa tui taringa mā lolo u fionga minister. Ngā whanongalongo mai ngai le lua whatanoanga ma le fionga fo i sala. Ia. I langa ia fo i tamwhainga i langa pisingisi o tamwhai atu iai. O whapela ia, wakala whea ngai ko ngua le akinga e le whakingo ngai a tatou malo e mre valere. Ia ma le whamoe fo i o sia tamali i o whaia le pisingisi. Ma kuai o fia la wha siata. Ai o kere i kalangoa ke le akula i ngā i le mea ngā. O le keiminga i e whāwaenga o le akinga e keiminga i o i whaleolo la ua ngā whamaongi a kāpeneta ngafi. O i ele komiki fo ile le o akinga i kekele al malo. E kai whongo i le whionga i le kamai kai pāmia. E whala vaenga ngā o le koe whausia o sesia ka ko whale whakatpasese pos ka ko terminal. Mō vale le laiki a fo i le palanga i kukuila. Mali. Ia whapenga fo ingi sia wa e mawhai fo e waanganga kui konga ma kulanga whapenga ma i lalkonga. O lala ua mai le whamao ninga ka peneta e whakingo i lal vaenga lea. Ma o le au whausia i fo i la ia se apron po me fo e pakai ia valele. E ngā le mankua le enga vo ele e kulunga lua kulo el mareka apolo alu le wafu mo fango. Ia. O le vaenga a koa nga lua ku i le kako terminal mle valele ko i ki akau e kau le ia o le wafu ia ki nga ia i le ku i kai. Te minge i wale ko i se fangua o koe avango nga. Wali si malava e fale ainga o me o car rentals. Ia whaasolo kwai o e kaulai o le pi koalai o le ia whakingo i lalka ko terminal mo valaiki. O i ngā fwoi ngā le wa lisi a kua umanga sengi le malie ngā mlai vale le ma le McDonald's e kukuila. O ngā le a whaakuela ko McDonald's le walala le alu i le terminal fo i le a fōli a whaingei. Ia o ka penganga ngā asiata le mako fo i sekta. E malai vale le e fuafua la ia whakele le terminal le apron lai o por me pakai vale le. Mo ngi private jets fo i o le fongo le a whai mankua le a kua pāle mia ma kua penga i la kouwa. Ia e pakala i ngā kamwhai e vifongi si wa awa masalo por sfulu ongo lusfulu wa pe ova ku foi. Private jets ia o kua ia pāle mia ma kai o si malo i le fongkanga le. O lela ma kam fai foi lea. E fau le paka lea. Ia kelingi va ai pakai. Ia man kua foi o kupe foi ngā mea. E pakai. E pakai. I lo o lua o le mea sa kau a maka mai sa fua va pe fau ngā kukuila. Ia o ke lo foi o ke leo ngisi va o le a paka kukuila ma ngā ia koe kai i fongkanga. E pe ia o le kūlanga ngā, o le ia kūlei umai ai ia wa ala ikia ka kūlanga o le lava fo ia le avangoa i mere mrai wa le gaming ai. O ngā o leo fo wake le aku wa kikele fo i. O le si la avangoa ngai e kaunga kuwele si wa ia la ngā le pakai wa ai e kolo le talo whae wais. Ia lela ia amovu umai o le mea fōranga. Ia o le fo kelo inga e iei vale le lua kukuila o le hao oma fo inga. Ai a ese aka kou vaa fo e sa mo e wese a o kui whangari. Ia nga whai ale o loko wanga wapenga. O kūlangalanga o le mākouka penganga mo le Jalcom, mo le whongtanga lea.
Ia o le fo ua masalo o le fai unga le masinga fo ia me uma ka ko fale fo e whapikoa mo fai ngā malanga a kaika o le VIP kaika i o ia ngā fo ua i le whalifonga whalua ngā ua i taiming e wha uma ia me le masina fo fai unga o fufuanga la le ua anga ia kui i kako malewa lele ia ua le eima se mea pea ngo fai aku wai ai uma ko inga pisingisi fo ele e fesoka i le male au nganga i mea kau malewa lele o lunga ku foi la pe afa pe ke anga inge sa vai e ke la ko e alu lunga le enga vo de kau ko le mala ka polo le wo ko va o le kwale kaina nga ia o la ua fa maku ua ku foi ia rei aliki la fianga foi ale malu ia mo le fainga resort inga ai fai foi le si accommodation inga pese le resort nga ia so o lolon mala ka polo le ia nga fa foi mala valele ko fa le mala vale o ngole ye msingi e kalfeang ai e fai maintenance o le nga ai ka ko fo i mai la i le si vaenga i development si fai o le si vaenga o ka ko henga o le kele o vale le ia henga le fale fo le service vale o ka ko henga la ia nga ko mai vale le fai ko ia langa o le hanga nga sa ia nga le hanga mai le fa fo o fa le iva tasi iva kasi le ko fai mai ala ia ka o markai minge kasi la le o vaenga mo mia fo ile le i manga ongo o kampangi va le ke le va le e kakau o nga se fale le a Samoa e fua a ye se fale ko ngola ko va le ala ye se me fai onga fai inga la ko maintenance repairs ia kasi nga polo ke kelea nga ia fai ia o nga o mai rola ia i le kako o le ia asu ia kurka ko kako se warehouse kele vo e kai pe o kako ia ngi ia o kilangi o kako la i pe se fai palangi vo e fai o le alu e fai nga alu e se lifiko kong ai o kampangi vo e mai la ko pailaki ia e awa wai mai fafo e le mafai nga alu se lifiko kong ia Malaysia mea nga fai a keresi whaalele leo le mea sa fai. O le kako whalele ia a whai gaming ei, o le ai ia mo meo o kulas, kula masangi fo ile a whape wakul whaalele le weekend. E mwhainga stoa ia kako waila au mo le o soifua maloloinga. E stoa inga, mere ingi e le se mea. E nei ma se mea. Ole ai fo ila kulas fo a fo avaku ia o loa fo mo me o foala au kau mafamaka foala au ainga foala au somalia o veges mo me o fruits ia avaku stoa ko nga e mfai nga lisi e kampangi fo le fai la ko supermarkets ia ko ele inga stoa ko apiki mai la sunga fu a fa pe fo ia manga ko ia fa pe nga fai ia o ngana nai fu me se foi la mo meu reefers foi ele ya ku ia ka ko kalo exports le a la o mai i pe afa pe mau ku ia le ka mo fainga fo le fionga el mista o fatu anga fainga faiva o miskapa e foi le miskapa e nga la fo ia lu le ko o le la o ke ka penga ko fo i le mea la nga ngau mai fo inga ia o mo kwa manga ia le ia fai malesi warehouse au ka fai for kako le e fai la langa packing house e peka ia nga me ia le o fai fako anga le o exporters le la ke fa longo mai i le dua ka nga mara nga sala o fe ka ko ngala mala ka penga nga le mo sala ia male miskapa e nga so fa la lau fioga benista ole mo kwa manga ia ole te mo foi le teilo ia pena e fa so mo le vanga le au te loa ia le boma pa anga le Blue TV le te ole te mo le wa fa loa ia me se ia tulanga i au nanga ia la a fausia ina le malai vale ma se me le la ka McDonald's io e va ile le manga ia ro break ko i lungo tatu te ia ele na news ole a ro McDonald's i tolu se tatu o tulu ai ole fa fisilo ke fia fa ia tulo bo fio ngale minister ai se anga le mafai ai ona faia no o te le se anga a mea e tau
fa pe foi gisi ai o ka mo fai ai lenga ai se fesiri o ke fesiringa ai se a wale fai ai nei nei mea mana nei ya ai me se la le henga le te sau no walanga i le vo no te fai na renga le blai vale le nei i au kilani i blai vale le tele o ule se kele ngo mai load e freightinga ka ko load le henga foi le pito mai ai ma fai maintenance foi le ka ke vai ai na le maintaining o va ma tu longo o le ala o le atu tupu ma fausi ai na i lau fa taile mo na tu al fisili ai se anga le ku po inga i mau mea i le paia inga mana tau sanga o tone tu sai se mafu anga tau ora mai sau su enga tono tanga no o ke dei lofo o le upusa o lava siata o ke dei lofo pe ai se anga le fai ai ia kia u ia pe anga o fai ako e sful fiku kausanga o fai ngalu le vale masa o kirkilo lava i mea i e kakau o nga ave le fa mua le fai ngā malo fo ia kongo fo ia le walape le lako sila ia po o le mea fo isa kau sa ili fo ia lako se lengi e fai ai o ngala e peia o la se mea fa penga kau sa ili ngo se lengi siata o le kaimingei i le kausanga lua fe lusu lua lenga kausako ngo kuanga o sa wailo makango o fai le mea fo ile o le Aviation Security Levy o le levy ngā o le kupe maua ngā so se malai vaalele e maua mai i kampangi vaalele. Ngi usila, Auskaria, Fiki, maisia ko ngu malau langi, wa le vangala ko ua kupe ia mai airlines. O ngā la, o le whao ngā inga o le kako security mankua fo i security e whainga luenga kako. E le kukusa ma security fo i kama i kua. O security lai mlai vaalele well trained i mea kau aviation. Kusala o le mea ngai ko kongi ai o le levi la lea e ko kongi security, ko kongi ai x-ray machines e whao nganga me wapenga. Siata ia ke fia koe wha ailoa ko fo i lea i le me malo le tatu atunu ufo i lako ufo i kapua inga. O le fai ungar kausanga leang ke angei ngā mauaila i o kupe ia mai le Qantas, Virgin e New Zealand, Fiji Airways. O le estimate ngai ia i le kupe maua kausanga le Airport Authority. Sfulfa milionga. Mai le kupe lea. O ila leanga a makailoa onga o kilkilo loa i le developments lea ma le kinga e leo kongo mlai vaalele. Ua mawhai e kupe ia o ngā kongi se mako loan fo ile ale Airport Authority lava lako. Mai o ke loa a whai au susuenga siata i le o le kaimi mua lea. Ua iese ki ngā e al malo a ka akou Samoa e 5 milionga. Ai ko kongi e Samoa. E leo kongi a mai fo ila le official kupe. A le ko kongi a le mlai vale le loan le ua whakingo ia ngā ki ngā e. Ia mai o le au kilo fo ile ai le ke leo o le koinga le pisingisi le ia fai kongo o ka koma le vale le faleolo o i le mele i le kako o le fua e a fa pelo operate le kako fo le ia fai o le kulai o i le ia fu ai se terminal terminal 2 i o nga ko si la fo i kaimio le o kaimio kirisi masimo o o le mawhainga o ka avale i ka ko terminal kuai terminal i ngei ia o le la i ma fo nga fo e kaulonga kala vala fo o contest mela mai e fua fo i la i le sika ko aerobridge le skepu fo le alu vale le la e o ka kuriskasi mo white bodies e kasi ka ko skepu la i mo vale le white bodies le ala wala kumalesi kasi de e ku kongo ala ilu mol mene ire ka ku kai mingi so in ma ko la kilo fo ile amal pulenga e ka lola on fau ile si terminal e fu le ile si va ale la ku wadu i fa terminal 2 ya ai terminal 3 la ka ko terminal 4 le mo vale la ki la i le fo ngi le ya fai o le ku sifo Man ia te lele mana e foi alfa longo mari tutoa e ati nai ai me se foi o ia li tatou malai vale le wala ngolo monilo foi o minista pole le ayo se ka ko vale le fea male kau o ia passes so le ai pe ia ki li nga feo ai ka
Ora upumoni lena e fiwa su eni ava noa atu haina e po kinga lo wa vangoa e matuale ya se ava noa e maua. Ele fia tangata e fia. Yeah. Ele o koe pisi ase siri tūlanga ole. Ala foi sau matau faa le minista ole malai vale le. E tu sa yo fe malanga inga le tunu umare la tu foi atu isamo. Ia, ole mea monial nga, ole mea monial nga, ole kukumo va e anga ia ko. E fai foi la ngi au kilanga. Ia a o Australia. E o ke loa e lava un sa ipea ia ka ko kongo i sa. Ka ka kele ia pase se a ale New Zealand. O le lava e kau mangkua foi le fa ko eri a ko skol ko sa po a ko er ko sa. Ia. O le la e ka ko kapo e pe fai vale miska o company vale. Ia o la e fa solo alla ko feu kanga inga ma se kasi fo i o company vale le ke le vo. Ei. Ia o nga fai e lola ia ka ko whinga pa anga foi le. Ia o pea o le ala ia kia wale la isenga nga o le direct nga. Ia. Ia kau si awangi fa perkang ia se sila ukala le I ke welo me le ngi sila la me le fai. O le la pe wala bari le la isenga nga. Se ia se si vale le kong lo kakala ia e fa compete o me le ngi sila. Mana ia, ele tūlanga. Malo la vale. O le si vai o tu fisingi ai nei development i o le atu tupuru balai va lele. A o whaanga ngai taringa malo tu fisingi lo fionga le minister. Ia o le engineer fo I tūlanga o ngā luenga. What about the timing? O tala whiaunga le lei a meso nisio vaenga forfori atu taringa malo I le whaatino ino o nei nei ati na e male whaalau le lei a male whaalau tele o ngā luenga le malai va lele. Ia o ki topar ka ko whainga ka ko whamoe le pontanga. Ia kia ui amala o kirkilo kui e uma le terminal le like a regional terminal le o whai o ma le apron e pakaiwa. E re o le so le o le whamoe. E re o le masina whamoe wa ngā le o pe o le priority ngā ma le whamoe mua ngā. Ia ai whamoe muri a kulo le hanga ma le kako. Ai peia o mea ngā o le kau kilo I ai. Ia wawea ngā whaamingoi e se whaala aiki rea ai whaavangoa ka ko male wale ro ingi. Malo whaatai. La ta me mai le si vae ngai tūlanga o awala. O le no whaasala lawina I le amatanga o le reiva yaso se whaasir silanga was whaalinga na au mai fo I le tau matanga ruenga I Samoa. E whaasala lau whalo I tele ni I company fo I le la tau te peti antu ina ia mawhai ono la tau mawaina le vaenga le tau fonga I kontala te la tau te fausina. Le awala le korosi mai te tonu. O le atonu le ato le awala le a lau fionga le minister. O le alonga skailinga o le koinga awala le e kapisa ngisi wa peka o skaili wha motorway. O le alava fo I le aim whai ona e tau wha soa mai e il maanga le. I le kulanga la vai le anga I le awala le mawhainga wha motorway. Ia. Onga o le kulanga foi pea o ko sirfia ia o vangu au kafa ma kulanga wha penga. Ai e kau ainga ma le fausia inga o ka ko awala le anga I le mlai valele. Ala kuia pia mlai valele. O la ua whanga solo le vaenga mua le sausi e anga I mai lunga se vaenga o kia paka. Ia o le ua a maka o nga whanga solo le kauafonga o le a maka mai kia paka e sauanga kau mai kaunga ngongo. Ia e pe anga lau kala ringa whiaku mua siata ka ke kau ma whai lava inga ia mangu malo ka ko kongkalaki. Mali. Ai o le malo losi ia ko e whainga ka o mo meo manga o wharikupe e ADB ma le World Bank. E mea lava ia kau kupe maua kampangi. Ia peila o le kulanga nga. Ia o le fo I ingai ai kia fo ia makua fo I le awala le alusi umo. E le I ngounga usauro kango koe whakauafo. Ongo ke vai ako. E le ai masesi o ka kou fo I le ngā whakia le kupe. E a fo I mwhaingo ngā whaia le awala. E au sauloa vai kolu le awala. Vai kolu fo le kau whala kiki me le kupe mga au me. Vai kolu kwa e hokia ka kou. Ia, va kul whafonga le tu. O le ala e kau kilo kula e whailasi umi o le awala le sau mai lunga kia paka e sau kaunga mangongo. Le vo ke mafofau po le ase au wala vo le mwhai o nga qualify ka ko kampangi
I manga onga po criteria si au mai banks, World Bank ma ADP. Ngala le fai le ADP. Ia ai o le kulanga ngai le awala le ai o le Cross Island Road le la kule ia pia i ku ai si umu. O lo wingo lo so no ngal fa finga tai tatou con karate tono Samoa o le latou financial o tupe o le ale vai ngale fa e fuai. E ke maa kua o kai pe whakaikainga. O lo o au mai le ADP le aua awakua wha mealo whaku pere whakako ngā luenga. Ia i whakaikainga lo ka kalangua kuai e whapea e koa e qualify a lau kampangi. Pea whapea o i eisau sulua milionga Amerika i kongo lau account. Bank account, ia. Ia, e reise me whapea ngā o kako maua. A ore kūranga ia. E reise kampangi a kako sa moe le. They have the experience. Le experience, le insingia. Pauanga le mea o lea e kau whaale kongwa yanga ka kampangi. O le lavo se kupe. Ia, o isi kampangi a kako, o isi ko inga whapea mai. E ko e qualify pea whapea nga e whaiese ngā ruenga e kusalonga kau ma le 10 milion. Ia, nga whai ala ukala i le vaenga i le ADP. E whawhewhea nga whai nga ingi ngā ruenga e whai 10 milion nga pe a le kou le au mai am whawhai ngofie mai se au wale e makongkalake whai a mea nga. E kaua kuai wa umanga whai e le kongkalake se 10 milion au wala. Ia, pauanga mea nga o si vaenga i o odds. O le vaenga ngā lewa i le lau ke whai ala wala i anga i whareolo. Ia ma le Bluebird, le ngai iai. Ia, o le mea ia kau kupere whaare konguengi le mea. Ia. O le ala vai mawhau se si au wala. E whau kua ingai fo ia le whionga le pālimia ma le kapeneta. Pele au mai se guarantee ka ko malo e fai ia me so soang ka kon kalake ia ai e fa ko unga nga ma fo nga sia ka luka ka ngoa ngi pina na si fu nga ia ai na se pise ka lusanga ole ma fo nga ia ia wala nga e moni fo yo le ma wo lo to ma le fina nga lo fio nga ma le tato matanga ruenga ia ko i for fuingi la palapa e wa peise ila o li tula le a fa pela fa te inga le ta te tal no ina ia mani no fo fa fo ma wala turu a uma ala ile anga va ana ita to con karate Samoa ma fa pisi au i tula nga fa pende o fela le option e tele na fa sanga lo ia le malo por matanga ruenga ina ia mitil to inga ma nga le mo mia e re si option o le option mua ngā lenga karangoa. E ka kaunga e se 10 milionga pe 4 milionga Amerika. I se keu ngā kupe se kako kongkalake po kampangi Samoa. Option longa lua loa. Ta whai e lem whai. E kaulonga fsoswangin malo. Kaulonga fsoswangin malo fo ile la kou ke whapea ko le bank, ADP po World Bank. Okay? Ma guarantee inga la le ia mako kongkalake lea. I le kupe le pe on ko fisiringia. Ia, kam fai lola ia onga ia kia u kam fai lola ia on qualify ka ko kampangi fai awala. E piti kong pe ka wofo inga ruenga kele. Ai pe ango fai aku. Por kele o ngā ruenga e pitaku. Ala pe whakingo e otser ke longa ruenga ia ko sila fo i pe aku kanga ia whakingo nga ka kampangi e muringa fo ia kampangi ngei ia kungu i fafo ke kele pe o ko ngi usila ia ala ua o ke sau ngei ko kiki a kaure kala mole fo ile le soka i sau mai o i le moenga kaul mai vale le ke la ko uma bo soka i le ka mole fo le ka ko o le matua o reportina e fo ina inisio o ainga fo i o te tau i eifa to malanga mai version te nei mai Samoa e fo inisi na malanga mai la o toi fo atu o vaenga la na te tala noa tu ia o le vaenga mua le fa fite ia i lato o le tūlanga fo ile le lau le o awala me sea fo ile tūlanga wa ia o le fa fisili toi fo ia tu tapena nga o le chokams po le po fono tanga tele o ye se fuanga o te lo fo e pe ngalo rue so fa ta se lo mtanga ruenga mal mtanga ruenga fo yo
o leo malo le malo. Tūlanga foi lele na ia voitai le pisi o le awala, ia wala ngā ka vai a kula I si tae au I laivi au mai le tatou tae au manuia le tau whawai. Nā forasa. So le aha o ngā poroka ku I pese ngā di ima le alua tule pe wau mai vai te le li ia. O ia ini ngvae ngai mo whai o ne whatape na iei more usua I o whanotanga ia ina ia. Whai titia vangale. O la o makanga ruenga le ia me ka o transport. I whaingo ka vale makulang whapenga e mai se fo o le kilo fo I venue si e whaifongkanga ma kulanga mo whapenga. E whaifoi la o le mako pisi mako ngā ruenga au koe load mai ma ia mako le mere ka vale. Ia o la foi wo umangka penga umalava wa ia le yari on le vale le ao ma ia ka vale ia fu mo ka ko malo o me ka security le wa ia ka ko le ku ua vale operation langa ka ko le vale le lava foi ka ko security la wa ia malu ka ko malo o ia foi le so ia ngisi fo io so swangi ia fiki makonga I la ko leo e so swangi security sia. Ia, ma le fo ia mo me kau ka vale ia la fo ia kungo ua o fo inga ku ia ngisi o ka vale whaonga. Ia, o le kuranga la ngā o peonga esiringi ia le poloka lea. Wa ia umaka ko escorts. Malu le malo, ia ka ko malo e auanga I kuai fo ile le kei meo whengasolongo I ngai meo ka ko whongkanga. Ia, o la fo ua e whaiama whaiwhakaika. O le sika imi ngā e a fo I e wharo o kāre koru wa vea ora I aku sa I lingi fo e. Au whakaikainga. Whakaikainga mo e. Ma lo whaptai lau whionga le minister. O te fia whesiringia le tūlanga fo I o vaenga o lau matanga ruenga leo o nanga tau I wa whela o inga fo. O te maratua I le teimi na tātala noa I lo ofisa tausanga na tuana ia tua o malanga tu fo I Samoa. Si tasi fo I o au malanga na whira I mani whaipisi nisi fo I lele fufua ina o se whaale lia to so tanga o wale mo tiri sa la whai. E whaila ukala le lau whiongan minister. Mato malanga tu nei Hong Kong. Nina mato woi nei le malanga le sports tala noa ma anti ma to. Matou ki eile le awala lau papar ngā e korosia kua I le mainland a Hong Kong nga I o ia Hong Kong Island. So leo te whai a tūra kua I ngā awala lau papa ko ngeki ei motu e lua ma tūlanga whapena. Ki fuafuanga, is it possible? E possible le tu ai ngā structure ma whaina whai e tātou e tauwala mai I se whātou whala I ngā lau whionga mana matanga ruenga. E ongo whausia se awala e latu I uporu. E kau sa la whai e whao ngā ai manono ma apolima tūlanga. E possible na to inga vai. E ma whai ngā whai a fua ku iei I le lua kua lea I le mainland I upolu. Ala kui mangongo kau I apolima. E papa. Vangala le vau apolima ma le kolokolo te fua e whai asi do loko le mea ngā. Ia, e kere ala le vangoa me whainga whai ai. Ai pea o whai aku mkakala ngoi skai mua e se I kau whaakingo mua ia le awala la le ane ngo whakua sau mai koloa. Ua koe e le suwinga o le awala ngā o ngā waavakuli po kia insingia fo I kia ule whai le feasibility study. E whai si la e ke le amo meo land issues I whai koloa. Whai si la iki o whangua o ainga. La ua koe me I aku lako design. I o I le vau vai usum vai loa. Ia o ngā I aile ngā I kai e kere a whangoa I whangua ngā ngā I mea le awala ngā. O le mea lai mea I ngā asinga koe keu ngā o le plan o le awala ngā. O le mea a koa I uma. Koe ala la waku lai I le official kupi. Su e mai la se fund, su e mai oko se grant foi le posa se ko ngā. E whai la wala lea. O la ka penganga ia mala maka ngā ngā LTA wala ka ngā uma. Ai koe ala suinga la lea ua whai I mai
vai koloanga I vai loa. Ei. Sa paulanga le swing. Le mea ngā leo ke kakarango ai fo I le. Ia ua vai fo I studies o le vā o kako I le vā leo sa vai maupolu. Ia. Ia e ala le kilo fo I le mangkua fo ia e malanga I sa vai. E keo o kule ka ua kako o le vaingu. Ia. Ia. E so wa inga. E mafualanga so inga. Kusa po le ala wal malu I e so wal piko nga. O inga nga e feko ai e mo mo au. O le au mai lalo le south ma le north. Ia o koe lo feko inga. Ia e so wala le mea nga. O inga la le sa whaakali ai ase di poki o le vaenga le sa whai e susu enga nga. Pe o ngo whai ai. Pe aru I lalo. Pe wha aru I lunga. Aru fo I lunga longa winga e ka kaunga mau o lunga o ngo inga le ala vaa ka ko vaa fo I e. Ia. Ia. Ai aru I lalo fo le wha aru lalo le sami. Ia e fua la I le malolosi o au e lua le wheko ainga. E kei ua e laku se aso e laku e le o ai bolu lo inga ke wha ngoka I le vainu. Ia, alena, I tūlanga. Mana ia se vai ngai e tātou o tātara noa I mata upu tau le mata ngaruenga. Mana ia le tūlanga wa reportia mai e tātou wafu. Ia, matūlanga fo I le toe wha le leia wafu. Ia, awa ia le saunga le mō ma le wha tari pase se fo I le mamalulau tele o le aturu. O iei ni fuafuanga e toe le ngata lau wha le leia ai toe ono wha alau tele tūlanga fo I o le vainga iei tātou wafu ia ma tausuia mai fo I ona fōringa wha pāpiliki fo I e tūlanga. Ia ini wafu wha nei ona pō fo ina e a tātou lau whio. Ia laua ko sisira ko keiminga I le poku le wha ka nei pasisi. Awa ke me ka ngulu wha pe wha e whaingo ko a kakala fo e ka kala uma I anga sa vari ala I o malo le tunu. Mai le si e maluru kongu I le si e maluru o le wha. Ia o la kau I le fufuanga I le wafu salolonga koe kau kangu la kiki wha ke le kur ka pak. Ia mo pasi ma taxi ia la pasi se inga. O le kulanga I kai mingi o le wha ngā solo mai fausia ingo o whare o loa fo I kongo le terminal ngai a salolonga. Ia mo le au whai pisingis. O kai mingi ka ko whare la iai siaka ua pea ka kongo unga sa pai ke pe wha ia karusanga la iai. Ia e wha pe ngā uma ko ke lea karusanga mai whare o loa o le mea la iai. O lo ave la wala wha mua e ngai lo makua ia e sa ngofo ai whafo. O le teimi whakaua la kousa wisi ma ki pokoko. Ngai ave la wha mua. O kere o loa pofea ia awhio anga ngai lo makua. Ngai ave la wha mua i o la koe mua kongo o whalewiri o whalefou i o whai. Taimana. Ia. Ma ngisi a vaenga uma o kero fo nga ko sisira ia o kere suinga o kako keiminge ia o whaiwa mama ia ua o fōringa ingi terminal fo I le e wheo ai mamalo le tunu wa keimia o keranga e palpalama sa ue aru kongo le pāfo le e pe ore ta inga la ave ioi o le sila vaenga o neila ina fufusi. So le tati tau mole fi omi e rupu moni. Ia e wheka ko au whangau ma ki ngā mai ka maa ngā kaimi ia. Ta kei roa e ngā kaimi o isi ai makapongi ai ar kau kūlei kongo le pāanga pe o le pāwoi a vākua le whafonga le ko. O le anga sosolok ni mā moe a sere la tō pulpulu. A wala ngora vai ai o filifidi. Le tūblanga foi. Tasi nā vainga non tala tō ta tilo foi te biua tuana i atu. E vai mari whangoa foi I tūlanga I le whainga o tātou baturu. Ia a le ua mai video ma tūlanga I la tō o atu. E se le malo foi swinga. O vainga lau fionga le minister. Ia ua mawale nei lau balanga o le ua tātala noa I le tele lava o mata upuf ale mata ngaruenga. E le o se tala fu e tau vane ai rungo le nei porukalami. O lau fionga le isi minister piko I pisi a le iai nei foi. Ia vatu minister o whatoanga minister o tupe minister a peiwa wailonga le to tele ta tele to fatu foi la ia ona ai o lai mingo I fo isi bingi ska ia e paua fo o le tau le public mai o tūlanga o awa fo I le mainga lau tele le atu uma tūlanga o lo ia.
Ai o lau whaafisilia tūlanga I fuafuanga le tātou whainga mālo ma Samoa ma tūlanga fu I tāpena. O le fono tele le la e vatu lau whaafisilia as from min taitai o le tātou patunu. Il fongo ngai o le awhai atu tono le tātou atunu I Samoa lau whiongan minister. Ua lava ka penga kako. As an overall. O lau te fisila tu lau whionga walanga tau whaatu fo se taimi ma le whionga tamai te ipana miele o maua se avanoa. Ai o se mingis kasi ngia fo I lau whionga o tau fo ina whaavaina le pati le nei lea ua tūla I whainga ma. Ua o tau lava tā pena. Si o kako wa kungu umar whainga malo. E whaafelo ia matali malo I le nei whonotanga matautia o na tele. E ono a fio mai aile whionga I le tupu. Ya, tatia ia tala o lo ave mai lona ngase manawa enga o le mea le fisiringia. A o lona loto la ia fia awai le wha moe moe. It's a massive thing mo Samoa. Ka penga ka kou bangale. Ia, o ke o le kaiminga I olo o ia iar komiti whapitoa. Le peo se main board nga o lo o ia tonu ma tūlanga umol tapenanga. Le fo e taitai fono e le whionga le tamaitai palmia. Pawala le mele e ro iai o lo o wakupea I updates fo I ka peneta I o kere iai la I le whaiasong ke angei le se updates ai. Ai pe inga pau le mele o iai lo uidoa ia. O le ka penganga la ulava sector ala transport. I mea ia pe o karangoa mua kuai. Ia o ke alua o ke anga o ke alu ke vai iai ma ia mau ki ngoa awanga wa kasi da me awanga I whale kong. Ai mongi ia la whakalinga asiata. E le kawanga ko whakamalai I le karinga malo ngai. Mai o ke loa lava o lea fo ia e lava le kaimi lea e whai ma update mai ia le e whamatalanga fo ia ka peneta. Ia ma kalkalangoa fo ia I fo le ngisi me whale leia. Ia makulanga nga. O lea ia fo e la fo ualu le ka penganga o hotels ma me whapenga I keimingei ke lo isi hotels fo umana ko renovations. Ia e whai fo ia la ko additionals fo ia la ko fale kadimalo me whapenga I la ko poku me whapenga. Ia o lea fo ua anga ia fo ila le ka ko medikele nga ia fe poku. Ia la fo ia ka penga I mangkua na siata. O mafuang o makuai o walua ia mau ke kalangoa, ma o mau ki ngoa la o sekta wa mangkua. Ia o kule a sole fongo, awanga e le mea fo o kule se fongo, ai pe fo mo di le po. Mali. O ke le mga mia la le mea nga, la ua I mako stand by nga avaku me whaafi nga avaku. Avaku roa le siafi, ave ma o kousa vai. Mare kere mai o kala o kousa vai kia o ke ngia uno. La wei ni sia fo. Ia o la o fia le sia ka vo le kiki o ia o sia kafu. Ka o I ka viola io. La wale ko ese me pa penga ko pe a kolula a fia ia le ia ko kong mor ka ulanga ako. Ka penga ngalanga ia I me ia le IPC. O le si mea o ke popole ma o ia o mau ki ngoa I lau sekta o e lava ka penga iai. Ia lava sa palai o le vai. Ia la foi la ua iai ia ka ko po housi moa. Ko isi ka ko po housi I runga I whea I alipaka o I kia papaka. Mara kere o isi po housi ngā. O leia la foi ngā ruela o foi ngā ruenga Samoa Water Authority ia link mai de fida le sau kauranga. Ia aua ia ka ele a kuare malo. E kaure lea lea rua paipa. Mana ia. Aua lange I singa palapala. E peida o ka penganga nga, o ka penganga I ka avale, o ka penganga I le vai, o ka penganga I le kise. O awala ia nga fo sida ko sida ia ro ko fai uma ko ka uma ko ngol kaulanga ia fa manga ia foi wa kasi le kai mi a sida mai ia isia ko ola lang
Ia mako fai ko lisi fio se me makangofia la ko vai. Ia. E pela o lisi awalanga. O le fo waka penga ia le mako wafu. Ia mangkua la. O wafu e ngafa mare me ia lava la ko vai. Ia iai le a fo ia se au nganga fo le discharge le waste. Ia. Ia kasi nga au ai ke o ko pe uma mengi. E pe uma. Ia e fa penga le alunga le aluene mako ka penga ngai le fa ngofi. Ia ai o le siala ka penga nga foi le ia lo pa u fo I sim ka ngalpen. E pe mako wa ia o me fa penga. Te lele tau tapenanga waranga o le minista o ngā ruenga. Ia lela ve esa oila usau nonga le we mo tonu lava lo fionga le nganga no ufia fisiringi ai. Awa o saunga le mua ia pe lai palasianga I tanga ruenga o leo. Security mar puipuinga. A or kulanga la ia I le vaenga wa o tatu o tunu e tau no e fai aka ko vai kunga e ka kero wa pe le pau ai I le saurunga o kangaka mawhai mai le tala matulanga fa pena. E o fo le sua vai matulanga. O te whewhisi le tualanga lela vea fo I tapenanga ia lau I tūlanga o taavali. O le ale tūlanga inisi o tai longa o le atunu. E o mai la tau mani taavali fo ile le esko tai la tau pe e whaonga taavali o le atapena ina e tātou ele malo o le ase tūlanga mai inisi o vanga whapena. Ia peonga whai a koe I ka avale mai ko lea. Pe a koursfuru ka avale ngai a mai I ko lea malo ko lea nga fo I wha me alo wha mai. E fo ia la ufa alongo aku pe wa kaungale kia o pe ia I fo ka avale mai pe tangia. Ka avale nga ma kulanga umalanga. A o mea ia kau escorts. La ua iei uma ka avale a leo e. E la tau te. E la tau ke whaia ngā ruenga ngā. A kongu foi. E mwhai foi o ngā haia leo ia isi ka avale foi le private wa kasi ngā mea o le adwai. O la ua uma fo I o nga ia ka avale fo ia a inga ka ikasi ka avale le ia. E mwhai fo ngā mai e haia I. Mo la ko kupe e wha o ngā e leo. Manei. Ia male mawha o ngā fo I ka kou malo. Malo whaptai tele. Ia. O ina ne I whapea mai le au mai moa. Ia. E le a whesa u whaafisili. O tūlanga fo ia I tūlanga I whaamisinonga ma tūlanga fona. Ia. Na ma tala noa ma le fionga le minista. Ia na whailo mai ai. Ia, wa tūpisi ke le ngaluenga. Wanga le update. O le sa ngomara minska. Ok, ro asi a tesi le kulo update meo ma whamisi ngonga ngai ronga ia. Ai, e awa ana ofisiri sa awa tui lau fionga le minista. Oa mai tu tonu kapeneta. O kala ele lea, ele ingi vai. Ai o kariko winga le ko keli. Ia, ai le lea lo ufa afisili atu. O iai se o ia o vase fonga va ai ko ngor ka penge ka o iai ngi me o tutupu mai pe ona a ngi ngai tala nisi manisi ia ma tangata fo I wa fa tuputala male o iai se pe ko ngor ka ko fainga malo polo solo ngal le me o lo fo minista E kasi an mea lai kup. O ma la auti. La ma kau vapo I ke leanga polo ke pai. Pafte ia sa nginga lava siata mo fafsidi sa nginga lava fo I whalongolongo ia tulanga fo I masau salonga ia mangi paupunga fo I kongo o le matou kapeneta. O le maku kapeneta. Mo le sila fia el mamalu fo ele tunu. Ka ilo fo I fi ngaunga I fai kongo le parliamengi. Pe maua fi ngaunga I fai kongo le kapeneta. I mea lava ia kalangoanga o makau. Mai o ke karikongo fo ia uia I loo kama I loa I ko kongo me o pufai. O se kapenge kai whapenga e whela fula fo ai o angi upu mangkala. O se kapenge kai healthy. E se kapenge ka o lai e a mea kongo li whaingola ngā ruenga. Iri eise mea foi leo mai ki ngā whai merka la le sikau whai I uma. No. E ka kaua ngā ieile kūranga fo e whela fo ingo mga kua miska. O fionga I miska. Ia me se foi lea fionga ka mai kai pālimia. E re whapea a whaile kūranga ngā.
ia o nga kilo lo le o ngi fai unga le lei ma ko ke fai ai le ngal me le voi le sa ngo mai lo le si va pe o ia ngal ma Ka ko aru le nga. ka ko ru le nga ia ro ko se ia o fe la me Ei. ai mo le fa fonga ia le tunu o ka ko fai nga malo kai mi ngai ia ele ai se me o fa le kong fai fo I fa longo ngi po wadi kia ko ngi fa makalanga fo ile wa fike nga ia o le fike nga I ma fo fonga I se issue fo ile fa le le ya ki di ile au nga le ko o ma le developing o le ko le ki nga engo le ko ia ele ia ai nga pe o fa ia le ngi me fa pe nga ile le se fa nga malo O le telefoni lo voi nei e nau e whaile tala ai le o tō mai ele atoa ngā o le tala mani mea tupu ai pi o menga o singa whasi kala ia na whapele ua vātele le whonga vaa ai le roa suasunga lava ia whakapeneta. O mea ia ngā mako e li whape ngā kia fo I kulanga ngā peonga ukarango aku. Au o le kei me mako a whai mako a vaunga mai simiska e o le simiska. It's okay. O le whainga ngā o whainga malo e ngau e whi ngau se melele. Ai le whape o whaingi mi sanga fo I. Ia, on mea ai e kusa lea kula fongo ale parmengi. Ma kula fongo ka penga. E sa al whai meika. Pau ale mea, ia, le lengi ma fo fongo fe la fo inga. Awa o le winga ngā o fe la fo inga. Mali. A vaku, negative, positive, negative, e umai fongo. Kiro le po o fea se mea le leng. Pe ke le akul ma mafa ku pongo le negative pe ma mafa pongo le positive. O ngai fua I fai ia ai o le kei mea ngai o solo le ia mea. Ma lo fa vitai. Ona fato atu e maua leo se tava no bala fai ulta fatal nonga. Ola ofisiri la uvionga le minister. So far mai mea sa o tau fola ina ai me se ala uvionga le mingiska. What do you feel o le so longo na e se ia o le o tolu tau sanga. E maua tau sanga e lua. Mai ia te na e mamea o maua whaatau uina matulanga I lau fua whaatau o se minister o ngā ruenga o lo o ilunga o le leina o folanga sa whaia I le atunu tūlanga ma te na e o le u whaatinoina. Nea suwhinanga. Ia o le mea moni lava ia le taimi le whako a kodu kausanga. Ia e fo le kūlanga fo lea I le takom le mamalo le tato tunu ia lava pale pea e le whapea a makalo whailo e mangkua la ia o mai le whainga malo o le lako mengi whesi lea ngā fole le tunu ia o mai lola ia plan ele plan pe fia masinga ia ka penga I whako a whakongu ia kia ua I le se fulu valumbu kausanga o ia I kongo le parmenge ma kongo e maka kia le vavero ngai o ia whainga malo kei mingi Ia. E maka kia le vavero ke leo o aki ngai fo le wa whai ko kongo le koru kausanga ia I le kako I ke le fo ia I ngā ruenga ia ke mau ke whakingo a kunga le kei mingi o isi fo I ngā ruenga ia ngā ruenga ke le malo le ngawhange mau ia le uko e whai aku isi mea kai peira o le koe whakingonga mainga o le koe au mai I lunga ia si mea fo le ngā mali o sakikoa I le wafu lau koe kū mai ngā ia koe kū mai si ngā mea ia kako kilo ia I awala ia le ua pe o le mea ngā le Cross Island Road le alusi umu ia ngā ua a maka si ngā mea o kūlanga fo I o isi ngā ruenga le ha fo ia kako a malo pe o fola e o foila ia mankua fo I le malevali le whangari ia ngā fola koe whai ia ngā e de a koa se ongo masinga ngō ka aloi e koe kūr ngā mea ia o le kere la e ovalaila I ka komedi o ngā o le mea le kuai ai lau kirkiri ia o kako ofisa I ku o hafo I ka fonu whawai mana ia o ngā leo kei loa le whako kuai kako ngā ruenga o ngā mankua foi
o ka kanga ka ia le ka wa o le fainga o ngai mea. It's a training le mele alu kaiminge. Ia, le awa a maka mai a kausanga mua lua le walu kon. La wa a maka nga flow i le sila fia fo ia kako walu mawhanga au ma le kua. Nanga ole meanga sa manga o ia kakwhanga malo, ia employee ia ka ngaka le kongo i kumalo. Lala ua a maka nga ki dia le lako vai. Ia le fo ia a maka nga ngadu solo le. Awa maria kai pero kumalo. Olo kumalo, o le avaku mea ia. O mo meo polo kalame whaare malo. O la kou e whainga wenga i le malo, kai pera o la puar fo le sulfa, komiki. Ia ma ofisa kokor. O la e ma fawhaunga koe inga. O mea whaare ngu. E whaiwhainga ia se kongo kama, po e se mako fongo kama. O umango mako whai le kongo ia ka mea masangi fo e whaapoa, whaimaro. Ia, kako pasia, kako mingu ke ia o pasia. Masalo po ke o mai salonga ia uoso lunga le va e ka ngofi kama ko e sui. Mai ia. Whainga kāga ko wāwhera loa i mai. Ia, ke o holo whai mai. Vai. Whakere mangkua la, awako ka lako alaungi fo e kai kol se lau a lau whai mai. Kaunga whaarima se lau sko inga makua lo ka ngongu. Keido. O wha, yo koe ar fwoi rau vai. Mari dia ka ko. O le isu ia fa ama fo. E rengi mea wharengu whare kuma. O mea re maro me. E ro ko fango ngi mea ro por sunga mi me. E se aka ma fo idea o le mai me kula le fala ia lua kulisi mea, la kulisi mea a. Ai o le manga ia la le kaiminga ia wa amaka loa wa flow la umam lama. Ia o ke loa la o le si alua kunga le. Fa vea la kiri banga ma le au maingo. O le whaiwhako a malama ngai koe inga mo meo o a whaosua ngā kusi. O le auditing o kupe ia ngā kusi. Ia whako whamai. A koe whai mai fo ngā mea, o le wanga umanga wako. Wā mea ngā mai. Kama sasa. Ia. Ala kua mākoura. E aru mako a singa, whai kai māsinga. Ok, aru lan mako a singa i ainga kai kasi nga whaila ko polo keki. Po ia iare iri afi. Wala iare moa vau. Ama ko aku fo ia ai o so mai de siko inga nga fa o ia lau iri afire nga mai el prokeki ola manga ko lau fiong e mai ke o le o malepe nga iri ia so va ko ai le o manga fa ka lau iri ya o manga vai kai mo ile de va misi la ko o ile va nga le siko nga le melanga iri se iri ka ga figa alo, wakai rua i ngai fi. O wala kama kasuru vai pe fe mi kai la ko. Kau vai o kama I whanga rampo. Ai la kuka. Pe ngare rua pupu kalora ai makoa ma ai o se peru va ko va. Mana ia jele wai e tā ua I o le vaenga wa sau noi nei. E le tio foi se sileanga ona yo tātou ta ma foi ma le vaenga o lo lantou whaia nuuma. O le ua whaahofi le kua inga skaili le tua. Ia ele whape a watulo fo I whaahofi ngō fie roa. Le yo la fo e mo mea walanga mo ne lau sau noanga. E umanga nga karangoa o la ngalo ko inga o la ko whakaka whainga ruenga malo. Ai uma. Siak. Se sengi la long ya kama. Sorry. Ko ki umalau pe po le alu e sengi so solo go ya kama sorry. Ai ka ke fiu si pera ka ke le lopo sa o si pera ngo ngo kama. Ka vi ongo sengi kai me sengi kai ko se la o kama. Mana ia tele. Ia. O manatu. Tio ke va ko o kanga ka le a tono le o to tele nei lungo program sa misi la usa ngwa mo o le a fesi di mai ka mai seta se fesi le tua le viogan minister pe mo I o le se un tina le o le se un tina le la I va ko la o te musula I o le fesi dia la o le fe to tele io o ke fe lo po fe la fai ya mari ele mamalo ka ko o pe asa kala fai a kuske mi o solo o makoa por kiki se pe a fo lo ka longa ko ngol malai o maka alo ko mai kama o ka fa kasi ele ai da o ke le al setin o le vanga ko pe
mea ue si o eri ngai o i maluka o e maaka o wa fai mai au si eri. Ei. Whaafkai mo le breakfast, whaafkai lau o mga kokongi. Ia o leo ke se i o ku Samoa. E anga waku walo ia leo se kusi aisi a waku si ngau. Sa soangi po ia lako. E peango whaia. E au ngā keri. E au ngā kere rei kua ngai fo e ku i mai a mākou ma whaasau ea mai a mākou e i re mako whela fo inga o paulare mea uke mga o e Aviation o kupe fo le soangi pia o ku Samoa e kau whai engi si a onga fo wha malosi mai rei kua ngai o yo lo fina ngalo vai te o ke reiro ai a wha pea o ke muso e Aviation kupe e kaunga kokongi a o la koe whaisi a e whai ni training Io, mau ke la koe whai. Ai ko kongi mai la awe le mo sa. Ia, o ani si fuanga la ufionga ile minister o ai me se fo fa pe ai nei ia po ai ni si fonutanga i te tauna au le toi tu va tu mo Samoa. Ia, e inga isi fuanga a masalo pe o foi o siata ke ia o ka so lunga va le ka. Ia mo ka whako wha mai i lau whikalenga, ia po le whafonga fo le kāporo kalami. O la anonga kua, ia oe pe a whapero o la seo kia ruai. Ai o le, e whafonga mai tanga tau le la tau whaasifo, e mai se whapopo se si ku lao le whatoa mai tau wha ai e tūra whikona minister talo whai. Ia, marilia ia, ioi. O le umai le whaia so tau whafonga mai lono winga e ono toi maua le tātou wa vandoa le whaia so fong mai le awhionga i le minister o ngā ruenga te tela lu tātou waturo. Ia, o le talo fo i le tua ia mo pelo maros. Ma o lo mano se wale tau tua ina e upu masa le tunu o e usu ta ai tala noa waluma tangisa i fingo ta e malamani e tua ngaru. E le o koe li lo ase meringi iwa i ka wilungo le social media o ngā ruenga o lo o tau whaatino. O le lava e mai moa ma mātou atule ma manu lau tele o le atunu. Ia, ma nei tele le vaenga sa unoi ni lau whikona minister. O fiai ke kile ia pesenga i tonu wa i o le whaafaritui ma tūlanga i kāpeneta. Ia, ma tua i leo peo tala i tātou ele i whaleata. A le lu ngala lo fo i ele maua se tasi leanga o le feeling o le tofa. Ele tapepe ai le atunu. Ele manatu ma fo i ai. Ai a whai lu ngā maluka pea o tala i whaatou whala inga fo i whaatou la whale. A le ka pisangi whaakau. Ele i loa e maua lunga re wha moe ma tā ua. E ai a whapea nganga waku a umaraka karo mo ingi i oe koe whafu. Ia lono winga. E peia ia e saua i male wha le tā ua i tua. Ia, ai, o mai le fionga tamai tai pāna mia. Ai, ele i tawarunga le tā o mai ia le fionga le safa pito ma sa tele la fo i tala. Ia mai se fōla na sa iri ngase o mai le tūlanga i Samoa male. Tātou aturu? Ia, lo manguia o whaso so lo manguia o ke robo over manguia me lo wei pāna mia keimingai. Na paua me pe ke vai foi le fionga ko mai kai pāna mia marong koko le pe ka whengi foi le pe e se foi ang skate. Ana me fai anga la anga ia foi le pe o skate lo mkua fa pe sa rumo ka ia sa le lang koko pe ka fa di foi le i da ula ku anga ia ai pe le o tau fa anga ngari to lo mtu isi masalo masalo la vo ku ra au kiro rua marau mingsika fa ko anga le okay no la masalo o lo makua o sa lo ka le no pos ai mua la ve ai la kampa nga ska nga pa o no fa ko alo va tai ia fa pulia nga le tua pe mo voisi si lao ia o le ata to malolonga ia la ma vai ma le fionga le minister ma fa tu le fionga le minister ia walanga o le maua e koe moska ko ngo vers fo ia ai la tato atu malolonga a foi mai o le taurunga le tato programa le vanga o le fiafi Le SMI Hardware Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i mato ofisa i Samoa i le numero 255 iwa. 255 iwa. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga o mauti noa le saunga le mu, ma anga ngata mo so se ngaruenga. Wha pēra ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo,
E mawhai fo i ona mātou whaatinoina so o se tūlanga i le tūtau Metro Fabrication. Whaatinoina i tu tonu lava o tātou lau whanua i Samoa. Taila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o lua tasi valuru o lima i wafa. O lua tasi valuru o lima i wafa mo so o se wha matalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Whaonga le tautua le PacificEzy le masina atoa Aperila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o saunia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i vai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapitoa nao le lima tala e tongi e la whai le tupe whaonga i le PacificEzy mobile app. Olo avano whai le direct transfer la whai o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi onono mo se la e lata atu i joy pe asiasi o tātou ofise tolu i au PacificEzy mobile app. Olo avano foi le direct transfer la foi o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi onono mo se la e lata atu i joy pe asiasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. PacificEzy o la paanga mo tupe whamomori Samoa. Te mero wati lea ua joe 5 minute ona tā lea o le itula e ono i le tautua whauau. Ia alau Blue TV le leivanga o le afi ma le tātou whaatatanonga ma le fionga le minister o ngaruenga o loo whaau pia fo i ni usila le sa whai malanga mai. Ia e tūlanga fo i o forotanga i Brisbane i Ausitalia le sa malanga tuai i le aso ngafua ia le sa toi fo i mai le aso na nafi. Ai ola mana ia vanoa nei e follow up ai magai o le news le ua break i rungo le tātou purukalami. Tūlanga la ia o atina ia la whaile malai whaalele. Ioi, whale o loa le vāno ingo le vāi o malai whaalele ngai sauri wafu i muri whangua. O le a matua bisi nisi loa i whale o loa whale ainga o tūlanga umu whapena. Le ima le McDonald's leo le a whaia. Ia, o le si fo i vaenga tā ua sa ma wana vanoa i le a olian nei mātou te whailo ai ma le pulisili o le SMI. I au kila ni nei a maisi o Samoa, ia le fionga ia George Lopa, ia ma le tātou team o le sports talanoa, ia maisi fo o le tauta iai, le Blue TV. Ia malana management, le ngata fo i leo sio nalo i oe nā whai malanga mai Samoa. Ia ma le fionga ia mai ava Leslie o ia lo va ia le la le SMI nei au kilani. Mana ia le mātou whaasoa foi, whairo ai foi, ia legend o le tātou au le manu Samoa. Ia le whionga tole foa Andy Aiolo Putea whapea fo le whionga au mua tō vaenga. Ia, ma le whionga le pulisiti o le tātou Blue TV. Le whionga ia anai, mana ia foi ngā luenga, te le la vaenga sa o mawaina mai le mātou whaasoa. I le au nanga ma le tautua le SMI i au te ronei. Mo Samoa. O le si vaenga ua matua next level lava le tūlanga. Me sea le fausiei no fale. Whao ngā i tūlanga o le ua mea instead o le lau papa. Ma le tua fo i suinga o le tau wa iai nei. Ia ma tūlanga fo i o Samoa. E ma whai o na te te e ai matangi malolosi ma tūlanga o... Ia o le lolo wa o le tau ma suinga fo o le tau. Ia e kau whai a kau le awalar ka ko lau papa wai whai fo ia i oe ati ama pala ma fisuisu ia. Tamala le uan ua i o le sima o le ua mea lava i oe piliki ma le ua mea po le alava le tūlanga i fausia. Framing ia o le fausia inga ia mausali le lei. Ia o le tūlanga lava i le asisi fale e o tutusa ma le SMI ranga te wailotu ai ngā apa ato fale so o lava se vaenga.
Ia, o nisi o tātou whaasirisilanga. O le tātou whaasirisilanga lea, mai le committee foi lea, a le whono fau Samoa. Ma le vaenga o le citizeni. Le mau voi lea le citizeni lea tātou Samoa. Lea lau tau mawhai e whaaleo ina atu le tūlanga o le tātou whaasirisilanga lea. Lea na send mai nei I lea fiafi e le talainga po le fionga le whelou tusi. Au tusi foi. O le committee lea le tātou toe au watunga o le citizeni lea. Le ua pasi alo na whaitau momoa. O te momoa no whaaturo watu Samoa I o tūlanga mamalu mau taulangi sirisili. Whaalupelupea. Ta lolo pa ia I sa ma whainga o le tātou vāno nofo a wā le tā whatolu pa ia I whaale malo. O pa ia mamamalu whaale anganu. Ia e teirane pa ia mamamalu whaale tua tūlona lava. Ua tawharwhina ngalo o le fionga I le li whaipule ia Honourable Te Nau Tu Yono. Lea e o na ia le pili. Ma le tūla whono tau whaofi o le toe whaafoi mai o le sitiseni. New Zealand mo tangata Samoa. Ua whiawhia I loa e le whaipule I le mamalu o Samoa e tapu e ai sona whingalo. Mo le silafia e Samoa o le ua mai au na pasia le whaitauga mua o le reitu la whono I totonu o le pāle mene o New Zealand I le vaiaso o tuanai. O lea, ua tutu whaatasi ai sui o le mahafutanga, whaafia ngainga ma e kale sia so o whaatasi. Whaabea le whono a taitai o le Pasifika po le Pacific Leaders Forum. Ma le whono whauwhautua a Samoa e whaafiloa ai ia matali malo I le fio mai o le fio ngai le whaipule I atu yono. O lea e whaasira sila duai ma le nganga whaalo alo tele whaapea. E talo atu I le mamalu o Samoa uma o loo whaafafokabai le nei whaasira silanga. Ina ia fifio ma sumai. Ia tātou whaalongolongo ma whaafafonga Samoa I le saunoanga autu o le fionga I le li I whaipule. E winga I le neitu la fono mo le manuia o Samoa. O le awha whailoa I Samoa poto ma le whaipule I atu yono I le maota o Samoa I mangele. I le aso whareile, aso tolu o me taua lan vaenga lea, o le aso whareile, aso tolu o me luafe lua se fulu ma le whalo no wingole vai aso fau. I le itu la e lua I le au auli. Wha mole e daua tele lo sumai e fatua I le titi o le fionga I le li whaipule ma lango I le neitu la fono mo Samoa. Ia taitai atu wai I le soifua I le tua ia I le naso. Whaafso tai mai ia le sunga li ataua savea I le olua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Olua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Monitio wha matalanga. Whaia ba le wha alolo tele le ataua savea se yuli la vea whailau tusi o le fono fautua a Samoa I au kilani I ni usila nei. Ia, tāua si tātou whaasirisilanga le ai mai se la le toa telo I lantou sa whesiringia mai fo I lo neitanga tātou sai fo I o se malama anga winga I le mata upulea ia le na ua whaasirisilantu o wane e misia lono winga o le aso whareile o le vaiaso le I le tā o le lua I le mota o Samoa I mangili. Lea o le awhio mai I le fionga le minista ia Duyono ma le tua foi o ia le minista. Le whaipule, whaipule o le vaenga whai le green. O se sui whaipule lea na ia le pili lea ma le tula fono. Ai e o e pengifiki e ka kou le toi tau whaafoi mai o le tātou sitiseni foi lea. O a umala fesili e te fia manino mai fia mala mai. O loa vanoa lea a fio atu matala atu a au. O le saul whaasisilanga e le vao ia mo Samoa umai mawhai o na auto wa atu wati. Ta pena le sofina ngalo. Iyo e ta pena sofina ngalo. Ia e whai o na whaaleo I o ilea whaamoe ilea sofraile o vers fau. O leisi, awane ngalo le soa tae au ile ta o le wha ile fiafi. E tatala ina ai se tasi o whaamoe ina ale tuisa mau Manhattan Restaurant and Catering ina I Mount Roscoe, Dominion Road. Na utou sila fia le whale le utou whai atua. Ngā lo kangoa kuko le lungo ole Google. Ia le Manhattan I Mount Roscoe. O lea ua suia nei o le tuisa mau Manhattan I Mount Roscoe. Ia e te tala alo I le soa tau le tau le whae le fiafi le la tau whainga. Fia atu matala atua au se e sila foi mai sili. Ia manino mai malama. Ia I tūlanga foi o le tautua.
ale nei fo ita mali ia asunga Bishop Makiteo male faletua ia ai me se fo yo le fai nga luenga wa ole ua maua e tamali Samoa ta sire nei fale sa e to ainga ia ile telo event e fai ia matou au kilani ia awane ngalo le so tayo le ngata fo ila ile ia ole tatou barbecue ioe barbecue le taua lo lango sua wo mapaanga mamai le tatou Tautai A'E i la tau fia muli tai le matou ministry Victory Power Ministry ia o le matou first fundraiser le mo le aso atao ia le tatou barbecue ai sila ku le tatou menu ka ale lua sukala e te lo wala vala to nai e la vea ile aso to nai male aso sa e pingi kui lau ma moe o le vai moa siu pipi o le ham o le sosisi o le sapasui green salad ia malelua fai io ia ile solo no winga e au ngale mafainga kapungi ila lo tatou ipu ia o le fundraising la le matia mato au kirikiti ale strong tower e faia inai way mouth na otu na tu fo ilunga le address ila so tayo fio atu matala tu au e mana o fo i tau fi mai ni au ainga ona o le tulanga te wetu ia tu e mafai ona e messenger mai te ia o le o fa so ta ia fo committee le strong tower ia ina ia tu ese fa ta ia ila dole na so ta mai ia tu nu i fafu ia o vatul e vaenga te tango e send account te sendinga e seleni ia awa fo ina yo ainga ia mo le lato fonga tau mafa ia o te lo pauna ni sio tato fa se silanga fo ile nei vaenga o le afia fita walunga le proclame ale Tautai A'E so lo se mau mari mingi sky visinga i buki io ia ai fa te tele sa mo ilo fa fonga mo wele nei vaenga o le fiafi wo ma pa mai fa te tele fo ile fionga ia le tofina ia na fanua Muripola manisi fo iole bo ma pa anga le tatou proclame i Utah fa te tele fo ile anga le ia wa se so kango o fukulo u tesinga ia le ngata fo ile tu fa fine ia sa mo tu ngasu ma leva ia ma utu u ma lava to fine fo ia to mema male tautonga ia talo wena le ngata fo ile fio kam tailinga ia pasi ma le lato fo vaenga ia ma to tele lava uto Utah fa talo fatua ile nei vaenga o le fiafi fa malo atu au se talia bo ma paanga fo le tatou proclame ia ono le to tele o tatou o fai matau le afea lo swafa ia awete ita ia o le sifo o tatou fa silanga na o mai tua ia te ia se fai se tatou tala fo mana inisio ila tou fa salalonga ia ona o tatou fa salalonga fa pisi nisi lava ia tulanga fo i tulanga o fa silanga po le fa ilo wilo ino so pisi nisi manisio vang fa pena ia e lava fo i tatou tau pe ona o fa so atuai ia ai e mafai ona o to so ta e tu nei nisi sa enquire mai mafsili mai ia wa fo ile vai so fo ia aga leile tua ile tau ngai no le vai so sa mo fa tai tele o ma pa anga le tatou Blue TV man proclame le Tautai A'E ele le ia le tua i te mi o malava o le soifuanga fa mangaro se la manga o le Tautai mali la fu fonga ba tele o to ona le ni asiata fa le malupio voliko fa to fa atu manuia le alo atu le weekend le so tatou filo ai we mouth le barbecue ai tar fa tatou filo ai o ile tuisa mau Manhattan ile tau le fa na ma Roscoe le so tau o le fiafi fa soifuina